Natekateka Charles chairman board abwa Kashongi farmers niwe abayebembiremo abandi bebemisa kongera kutebekanisa abamemba abajusha batahi babo kuruga nka Kashongi main Chenshama Remamba Rentam Rwanyangwe hamwe na Nkungu twija kuruga aha kugira ngo tuza kosa za karumagezi ahubwo bahati ni ubwo kubonye ndasimu no basa kwisho banking ahasako yitu orgasa yawe nari no basa kwihesende ahasako yawa za sumu yawe urukosa yemisa itokuze tuba tukozereje ntuza kuba turi sente zitu kandi tukuze imagiro abayitanira omcenter ya Kashongi ikizimbe ki n'cyaba memba nibo bacyondekere so itonka Kashongi tujaguruzamo kureba ngo abakazaba bona bagira intasya yo kurebera amakagabo na community at large hindura mindset emito yihindureho abantu binja batwire neberabo bakamba hingoma baraza gabo mutawu ahendera twire mbuzi bokiyo nondago bazo tunge ikayitaka ngo bone kutunga echo kubisa hapana awa TV West ndisenyomo Gideon.